po, king lagyo ning igpampo ning anak ampon banal Espiritu. Amen. Pamuklat ay amano, kapatad, makatipon tangi ni kaniting kaorasan, ban maus king katamong patulunan, inuan ay apostol ning Ginoo Santiago. King kayang pamamilatan, idaon talangini, king Ginon Diyos, din kaya katamong sarili, at din kaya katamong kapagnasan. Panalangin na pamagsadya, itangan po, Ginoong Yesukristo, Diyos sampun taon tutu, makirapat mga menat bus, kako, sisisyang ko mga pagbitkilan masakit king lub ko, yung sablang depat ko, ulingi kan Diyos kung lakwas kaluguran mga palalo kisablang nan. Nya pintatanto kong matibe, enak miyo mampaliwas mga mikas na laki ka, nung saupan mo ko king malagrasya mo, ampong lisyang kong irayo, ing sablang makawili, king pamikasala ko, tatanto na akong mamagkumpisar lampon tuntunan ko, ing utos at parusa ng Padreng kalili mo, king sablang kasalanan na depat ko, iba't king aldongeni, yawad kong patawad keka, lain naman maniwala kong masakit, king kasalanan patawaran, ulinim pamaylas at pang matemo king krus, yanasa. Kanta tayo po yung himnon. Munta kayo king mapilug ay ato, munta kayo at ipanaraling masanting ang balita, munta kayo, munta kayo king mapilug ay ato, munta kayo at ipanaraling masanting ang balita, munta kayo. Alagad pinili na gustong iwanala, masanting ang balita, panaral na, sablang bansagawan dalang alagad, Ginura, di sinubling, may Ginura. Munta kayo king mabilog ay ato, munta kayo at ipanaraling masanting ang balita, munta kayo, munta kayo king mabilog ay ato, munta kayo at ipanaraling masanting ang balita, munta kayo. Panalangin na pamuklat. Diyos sa ginumi, alangang gayong pakalolo mo, nunemo po king kasaupan mo, halaking arapat na numan, at ala namang kaulyan, amasanting ing dapat mi. Banting upaya niting nobena, kapag nasan ming daptan, makaibiyaligaya keka, at king kaluguran mong apostol, at ke kaming patulunan. Anong kanino mi pikautangan, ing kasalpantayanan, ating pamanyamba keka, emo sa papansingan, kalugod-lugodain do, ing beyata ning ke kaming pamikasala, ang ngeni, sisisyan mi namang mataktak. At king mit mo kababanlog, ipatawad mo ke kami Ginoo, ing hanggang kasalanan mi, adwan mi iti, alang-alang, king luaning kalugod-lugod, ning malinis mong indo, at alang-alang king martiryong di kilana, ning patulunan ming apostol Santiago. Layon, apangain tuliran mi sana, ing sambandakat puryan, kambena, ing ligayang alang kapupusan karing banwa. Amen. Panalangin king Aldoldo.
O bidang tapat na disipulo ning Dibinong Maestrong Jesus, abiryan ng piniling metong karing mumuna ng asyas ning kayang banal a iglesia, o igpa at pintakasi ding bininyagan, mi parangalan kasa karing sablang karinan, mi saplala kasana karing maldang tao, antimong bantog dang patulunan. Matula kami keking patulunan, king nulaman karin karinan keting yato, ding kekang deboto, ayanda ka at parating pagdulapan, pagamuamo mingaduan, pagkalaman mo kaming ditmuman, king pamangain tuliran dang tinggap, ding pabilang mong deboto. Palsintanda ka, kagum dareting kekang talasuyo, gagalang da ka, mga pagnasan ming ibulalag king mabilugayato, ing mayubo mong kalam, ating maligaya mong lagyo. King kekang sawop, patibayan mo sana ing lubmi, malugod ming patulunan, king nuwa nakasalpantayanan, at takot king Diyos, at pakyabutan mo sa aking mayupayang ginong Diyos, ing ipagkalub na kaya kami, ing kalam, ayaduan mi, king kekang kapamilatan, kaniting nobena, nung makaligaya, kaya at makakayap, karing kaladwamit katawan. Amen. Pamamasang iba't ing ebangelyong agpangkan San Lucas. Ligaya kay kawagino. Kanitang milalapit na impanawuning pamaitas, kaya Jesus biryanang minarap papunta Jerusalem, at peparalayang tubod amuna kayo. Deti linakadla at makauna lang minto, king metong abaryo ning Samaria, ban isadyara ing sabla para king panyatang na. Dapat din tao ka rin erebring tanggapan, ulingikit dang papuntaya Jerusalem, panakit da kaniti ri Santiago at Iwan, aalagad na, ngarang sinabi, Gino burimong pamaryos mila, ban in Diyos paurana ng api, iba't banwa, balang mga sintang din taong dete. Dapot Jesus belik danalat inamunan, sakano tinaglos king aliwang baryo. Lukluk tapo, pamigunam, panalangin. O matatag at alapanlalo ning kasalpantayanan at malugod ng patulunan ning Balen Betis, Santiago Apostol. Ikaing meyaus anak ning duldul, lagyong binyena keka ning Dibinong Maestro. Pauli ning palinan ning lugod mo, anting aping nilalablab, bamong tampusan ing maling kasalpantayanan at lain aslagan king masalan tindag ning banal ay ebanghelyo. Pakiabot mo sana kay kami, ing sawp mo, banketo, antimo ika, tuparan mi ing katungkulan ning mikalat, king ebanghelyo, apenibala na kay ka ning Ginoo. Ikami mo naman sana, maging matampa kaming mayawus tune, at matapat abininyagan, banting upayang king aldoning pamanukum, miabi karing pamanukum, miabi karing king kabilugan daring talatukimot talasuyo. Makanyan mo naman ipanigapuming adwan kaya kaiti, para karing sablang bininyagan, lalo na para karing pakanlong keko, antimong maldang patulunan, keti sulit. Papanatilyan mo king karatunan din kekeng kaladwat katawan. Magwagila sana karinganggang kasalangda
at king lusok ay kaligayan ng Diyos, at ikaligaya mo naman, layon keng mga intulid makyabi kiko, king kayarian banwa. Amen. Panalangin karing balang aldoning nobena. Kapurian kang Santiago. Onuan a Santiago, mit mong kaligayan, kimbansang Espanya at niting balayan, kimbiet kamatayan, ikapong aligan, malunos mantabi, kekeng patulunan. Tulid at tampaning kekeng tetagkan, kaya kapeniwala na. Ganap at epangan, imbamang arapat, Espanya yanangan, maging kayarianing kasalpantayanan. Talakad mo po. Kimban na blasan impagalmot puyat, ibat Jerusalem mekuyang linakad, Emperatriz Banwa indong lusok wagas, banakang dalawan, Espanya yamiras. Kaibat na ning dakalapang bantog mo, ika ing minuna ka rin kayabe mo. Apostol mirawon, lubos king buntok mo, kildas ning pataram, uli naping Kristo. Kingkaba ng biyemi, ingkekeng amasdan, balayan min betis sinta, kaya kayang lingapan, kaniti ng balen, sariling dangalan, ing binyemo kaya, bokasyon landakal. Kaya king ipa, Ligaya king igpa, kang Jesus mo naman, at king Espiritu Santo ang papagbanal, king biet kamatayan, ika po'y ngaligan, malunos mantabi, kekeng patulunan. Responsoria. Onuan na Santiago, may ngayon tulid kang mayawos, anting apostol ning Gino, nuan ka o apostol, uling ikang minunang diling minaluk king kalis ning Gino. Onwa na Santiago, may ngay tulid kang mayawos, anting apostol ning Gino, nuan ka o apostol, ulingi kang minunang diling, minaldok king kalis ning Gino. Ikang kaya kaming ausan, pakamalaming patulunan, inyasat ngeni parang alanda ka. Ulingi kang minunang diling minaldok king kalis ning Gino. Ligaya kingigpak nga anak at kimbanal espiritu. Ati mo'y sa jarang Unuan na ligaya. Santiago, may ngayon tulid kang mayaws, anting apostol ning Gino. Nuan ka o apostol, uling ikang minunan diling minaldo, king kalis ning. ning Gino. Ipanalangin mo kami, onuan na Santiago, Bami nga ang paintuliran na bang nanipeng ako ning Ginong Heso Kristo. manalangin tamo. Itangan po, O Diyos, ulinim pakalulo mo, binyemeng talapamilatan, ingnuan ay Apostol Santiago. Alimunin kayarian Espanya, nune patina kini kimbetis, imbalen ng sinta, king kayang pamanampun at pamamilatan, iligtas mo kaya sana, king sablang kasiran, aumen ng dumpa, ipaniga pumipuke ka, at uli na naman impamamilatana, ipagkalugmusake kami, ing ayabot ming nabangnan, ing tunay katahimikan, aalang kapupusan, itinganaduan mi, king lagyo ng Kristong Ginumi. Amen. Kanta tayo po yung himno ng Santiago. O Santiago, patulunan mi, balen betis, ipanigapumi, patatakan mo, kasalpantayanan mi, saub mo ibiyasake kami. Kibiat kamatayan, ikang alikat sa
King lagyo ning igpampo ning anak ang banal Espiritu. Amen.
Pablo and Reynalda Giao, Bless Constantine Chris Apimwar, Richard Giao, Ricardo Giao, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlin, Veronica De Leon, Tony Mendoza, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Roel and Carmen Bautista, Josepina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Nedy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Carrion, Ernesto Bolos, Ana Maria, Maria Lourdes, and Florencio Ancheta, Baby Manlutak, Noli Lagman, Harold Melvin Lagman, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Anjanet Arian Claire and Virginia Bernabe, Dave, Brianna, Alexa, and David, Alexis Salvador, Archie Bilson, and Billy John Dabu, Edgar Santos, Mabi and Sammy Carreon, Jayran and Arcel Carreon, Manabat Family, Abelina Salonga, Narciso and Erlinda Vergara, Louie and Maricris Palad, William and Lorna Vergara, Rolando and Lerma Sarmiento, Nixon and Michelle Vergara, Lopez Family, Jesmel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Michael and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak. Birthday, Jamie Santos, Theodron Linus Rason, Safe Travel, Miling and Lydia Giao, Amelia Francis, Pritchie and Aiden Lopez, Paraking Makapasubaling Kayad Mananday, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph and Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Devi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Redward Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper Bisda, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro Dorado, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitug, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita Maria Carmela Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apolles and Pitches Ocampo, Nina Lay Gonzalez, Charles Gonzalez, John Pel Angeles, Tita Gosum, pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan. Paraking Malagwang Kapaldanan de Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tongol, John Edward Mariano, Miguela David, Marites Sebastian, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry Davis, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Sophia Manlutak, Charles Gonzalez, Cesar Discocho, Cecil Manlutak, Consuelo Calma, Vincent Laksa, Lucia Flores, Marieta Roman Vela, Raquel Rayel, Roberto Eric, Marcelino Lagman, Jane Lagman, Orlando Ocampo, Paraking Kapayapanding Kaladwada de Jerome, Maria Julian,
Simeon Pelino Salome, Jose Senior Isabel, Gloria Gilbert Angel Amparo, Felicidad Melanio Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta Pedro Cecilia, Julio Julia Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora, Melchor Leonila Constancia Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Valenciana Roberto Belen Dominador, Cristeta Antonio Maria Emerenciana Marcial Trinidad, Roberto Mirhilda Lebrada, Rodencio Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Marceleno Angelina Rebecca Roel Antonio Rowena Cuevas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno Severino, Andres Clara Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Arnel Kasupanan, Columbina Inco, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Rapi Jennifer Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta Luis Corazon Emanuel, Isidro Maria Erico Mariano, Julieta Hob, Carol Joan Clelan Cornelio, Marcelina Dionisio Melvin Dalugdugan, Sita Tess David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Bernardo Nicolas Rafaela Manlutak, Nicolas Apolonia Herminia Herminihilda, Victoria Pablo Felipe Conrado Maribic, Antonia Jose Lopez Fortunata Jose Gasa, Jesus Gloria Valentino Jaime Marisa, Crisanta Vivencia Jolica Serapin Rosalinda, Victoria Marcelo Justin Ernie Pablo, Mirna Jimmy Benita Pacifico Jerry Alice, Ruben Sr. Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Saturnino Charmaine Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino Lydia Manlutak, Leonardo Edgardo Manlutak, Crisanto Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana Among Damaso Inco, Miguel Maria Juliana Corazon, Claudia Tomas Consolacion David, Permina Santa Rufina, Kenching Lorenza Huang, Monica Villarama Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Lucia Cunanan, Ray Ronnie Reyno, Marco Santiago, Rosalyn Jose Consolacion, Salvador Maria Alfredo Fernando Josepa, Tito Lourdes Bernardo Roberto David, Heidi Robinson, Ireneo Cresteta, Luz Rupo Fidel Abuan, Lorena Santos, Prensier Reggie Layug, Jesus Santiago, Pablo Lorenzo Jr. and Sr., Maria Virginia, Arsenia Honorio Garcia, Cesar Culala, Teresita Roque, Gerardo Teresa Arcadio Gasa, Elisa Roque, Jesus Soriano, Alfredo Bungay Sr., Bernardo Bungay, Luis Cabaton, Luis Corazon Bisda, Maria Ana, Roque Maria Charles Bernal, at ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makaga nakakarelang.
Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus Sabaoth.
Masaya, sumakangit nung tula, tupul sa
Kilagyuning paampuan ng anak, panin banal ay Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan, kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kin banal ay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatad, kaniting kay katamong kapag masusyan, bilang kapag sadyan, king fiesta na ng kay katang patulunan, kay katamong gisingan, yung kay katang kasalpantayanan. Isadya tayo kay katang sarili, baning grasyang pagkarob na kay katamo, ng kay katang patulunan, king pamamilatan, ng kay katang patulunan, kay katamo sanang tanggapan. At king nanumang kay katamong adwan, dapat tamong idake, itang kayadwanan, para king kapakananda, ting sablang kay katamong kapatad. Ing bigising la, king kasalpantayanan, at agyurang panalakaran, ing karelang sablang tingwanan king Ginoo. Batang karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo, kay katamo lang yaning kilalanan, tanggapan at sisyan, ting kay katang kasalanan. Ginang Yesus, ikang pepakit kay kami, king dalan papunta king igpa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginang Yesus, ikang minyeke kami, king pamamatulan ng katutuan, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginang Yesus, ikang maya papastol, at atayid kay kami, king alanganggang biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Yung Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan, at king bilang hanggang. Amen. Espiritu,
Manalangin tamo. O Diyos sa Ginumi, dinan meng tetagan ing kasalpantayanan me, at gawan meng kawangis ning kasalpantayanan ning nuanay Apostol Santiago, king bugtong mong anak. Ipagkaloob mo naman sana, alang-alang king kayang pamamilatan, king kapulungan mo, maging metong yang mabiyewaga ning kaligtasan para karing sablang tao. Itiyadon mekeka o Diyos, king kapamilataning kinaming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Nga naning Ginoo, gamitan kay nga Syria, anting palupalo, ban parusan kay itang kamuan ko. Tuburan kay nga Syria, ban nasubaning bansang alang takot kanako, ding taong pepasari king muako. Tuburan kay ban manyamsam, manako at banda kuraka na laring tao, anting dinat king dalan. Ema kanya ning isipana, at ema kanya ning kapagnasana. At inyang sariling babalaka na mabagsik, ing ari na ning Assyria. Makasadyayang manyirang da kalabansa, mapagmaragulyay ngari na ning Assyria, nga na, ako mo'y makidapat kanyan, masikan ko, biyasa at mautak. Leko ko laring ang ganan ang mamilatan karing bansa, at simsam ko yung sablang pibandyan at tinipunda. May ngari kong toro amendamusak karing taong manoknangan ka rin. May ngari lang pugad manok ding bansa na ning yato, at kinuha ko yung pibandyan at tinipunda, kalupaning pamangwa karing ebon ang makatipon. Alamang pakpak adi nalipakpak, bana akong pamatakutan. Alangasbo kaginaga, ban metakutan kumumansa. Dapat nga nang migsalita ng Ginoo, may gitsa pawaring palakol, kesa aking gagamit kaya, may gitsa pawaring lagari, kesa aking gamat at tatalan kaya. Aliwaing palupalo ing mitatas king tao, ing tao yaing mitatas king palupalo. Padalayang sakit ing Ginong mayupaya, ban parusana laring tanam ng anting masanting apami kakatawan. Sakit lang alang patugot milalablab king katawan da. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit at akibat, impung ke katamong pakibat, ing Ginoo enalapaing gulutan ding kayang memalen. Ulitan taya po. Ing Ginoo enalapaing gulutan, dingkeyang memalen. O Ginoo dingke kang memalen, karelalang lilipulan, at dingke kang pinili, karelalang alipitan. Ding mebalo ang pong dayuan, pamatendala, pati na ring anak, ameng ulilang tata. Pakibat po. Ing Ginoo enalapaing gulutan, dingkeyang memalen. Karelang sasabihan,
Inginu ena na manakakit ingke katang daraptan. In Diyos ng Israel, iti enaya papansin. O balen ko, bakit mapurul kaisip? Mangmang kapilan ka pamabiyasa. Pakibat po. Inginu enalapaing gulutan dingkeyang memalen. In Diyos siyang maggawa king balugbog at mata. Balayo galang ay makaramdam at manakit. Sa sabiano ring bansa, enowari parusan. Yang talatururing sablang tao, yawari ingalang balo. Pakibat po. Inginu enalapaing gulutan dingkeyang memalen. Inginu enapaing gulutan ding kayang memalen. Di lakwan ding taong kayang pakamalan. Inge pa mga biran magbalik ka rin piyukuman. At ding taong makatuliran, karelayang igalang. Pakibat po. Inginu enalapaing gulutan dingkeyang memalen. Aliwa ikayo ring memili kanako. Ali, ako ing memili ke kayo, at tilduanda kayo, ban lumwal at pasipamunga. Inginuman tabi ke kayo, At kekaan timurin, pamamas ang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King oras sa itanga ng migsalitang Jesus, iba, ginunaning banwat yato, pasalamatan da ka uling pepakilala mo karing taong musmus, inge mo pepakilala karing mga biyasa at maisip. Wa iba, uling itiyeng sarili mong tula at kaburian. Ing sablabi niya na ning iba ko kanako, at alang makakilala king anak nunemo ing iba, at alang makakilala king iba nunemo ing anak. At detang biryanang makakilala kaya ning anak. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, pabengin may kailangan niya sisilib po. Bisa na to, ating may itong professor ya keng Biblia. Lipitan ng may itong ermitanyo. At nga na, mangmayapan niyo po, turwanan niyo ko pa keng bagay tungkol keng Diyos. Betong ko pong professor, balba na ako pong tuturo, pero ako mismo ako pa keng binsido, keng mismong tuturo ko. Anya, nung malyari po sana
pamasalan nyo ko pa panimanman. So, ining ermitanyo, nagkatne, tinop, kay ba't pepagkapenne. Ginawa yung tasa, ti makatumpakya king platito, binili niya king lamesa. Kay ba't kinangwayi tang kape, tigtog na, kitang tasa. Kabang kunwari magsalita tutugtog na yung kape. Ang ganyang migla po yung tasa. Enetiknangan. At nga na ning professor, ay sagli mo po anak, at muna nga, o bata na tutugtog yung pa yung kape. May hiliyeng ermitanyo. Balo mo nga na, linapit ka kako, pasawag ka. Sabi mo, antabayanan da ka. Tungkol keng Diyos sa tuturo mo. At sabi mo, halos memorya mo na yung Biblia, maluat mo na yung tuturo, pero ikaw mismo, ikaw kumbinsido keng tuturo mo. Ikit may tasang kape, kat mune, didagdagan me pa, ala nang malyari, maglapo, miyugsena mo. Makanyan mo naman, ana. Kaso panda ka, nung ilikas mo pa, yung sablang balo mo tungkol king Diyos. Ban kanita, atin kong bayong ipalaman keka. Kimpang Ebanghelyong may basa, inibungan nining karanasan ng Israel. Nga na, pasalamat yung Jesus, no? Nga na uling pepabalo mo, karing mangmang at mga lati, ingay mo pepabalo, karing mga biyasa at matenakan. Bakit sinabi ng Jesus ini? Bakit sinabi ng Jesus? Pasalamat ko uling pepabalo mo, karing mangmang at mga lati, ingay mo pepabalo, karing mga biyasa at matenakan. Kasi, kitang minunang panahon ninyang ing Israel, magsimula ni King Piena, King Diyos. Muna, may tubod diyang ari, ban mamuntukan King Israel. Ban kanita panimunanin ing ari ing Israel, para king akilala repa ing Diyos. Pero nang gawa da ring ari, penabusura ing karelang upaya. At ila mismo, ing meging dahilan, banding tawong pinili na wari ng Diyos, ing malilila at may pahamak. At ding mismong talaturo, ding eskriba, ding pariseo, ding matenakan, king banalakasulatan, ing karelang katuruanan, mo naman makayakma, king tunay ng parasan ng Diyos. Anyapin, may nga salawlaya ing Israel. Ang kanyang datang Jesus, o ini ing biyeda ring Israelita. No? Ere akilalang miyamasamas ing Diyos. Inya, yan dinatang Jesus, gawa na ing eganaganang dapat ng gawan, king kayang pamanaral, karing mala adepatana, nawa kumbinsi rin tawong mga biyasa, ding eskriba, ding pariseo, ding mga atas sa katungkulan, king gobyerno ng Israel, pati na ring ari, nawa kumbinsi. Ing tutunan yan, ila pang meging sumbakal, at balutamo ng milyari, ila pa ring pepapate. Dapat, sumangit na nito, dining pinili ng Jesus ang maging kasawop na kaniting kayang misyon. Nino rening pinili na, ding 12, ing metong yang public sinner, uling metong yang tax collector, mantugo peting lungob king templo, uling public sinner ya. Ing metong yang aktivista, lalaban king imperyo na ning Roma, at king patakaran ding mamuntukan ning Israel. At ding Apulo, na,
mibibilang lakaring peka mababang sektor ning lipunan, ilapin ding manasan. Kitang panahon na itaring manasan, betong lakaring peka mababang sektor ning lipunan. Ela may garal, lalang balo, unay mo yung manasan, ang ganya ka rin yung balo, lalang balo. No? Dapat, karela, tinggap de Jesus. Karing tawang deni, akilala rin. At karing tawang pakakalulong, sinopa ng Jesus, pepa ka na. Din tawang masakit, ay nulo na. Ha? Dakal ka rin tinggap de Jesus. Din yung tawang pisasawili na ning lipunan, din tawang pakakalulo, din tawang alangkasang gawari kitang panahon na ito. Din tawang mababalalawe, karing alikarela, o ren, din tawang tinanggap kang Jesus. Ngayon kasebyan ng Jesus sa ini, bataya king mismong karanasan ning Israel. Niya migsalita yung nga na, pasalamat kupin nga ng Jesus, no? Pepabalo mo karing mangmang, at karing mga lati, igay mo pepabalo karing mga biyasa at matenakan. Uling ting mga tawang mga biyasa at matenakan, eretinggap Jesus. At pemarokan dapa, ing sablang dapat na. Balo yung misa na yaldopin, pegisipan depin, nga na, ingupaya nga ng pamanabi ng demonyo. Iti, ba't mismo king demonyo? Ngara, erayatanggap. Erayatanggap. Natuli na nita, dinin tawang deti, ela meniwala. Ela sinalpantaya kang Jesus. Bisa sabihin niya, ing kasalpantayanan. Balayo, ing kasalpantayanan, atin niyang atlong sangkap. Atin niyang atlong sangkap. Ding sangkap pa rin niya pintang maniwala ka, magtiwala ka, maminto ka. Maniwala. Nang paniwalan mo. Paniwalan mo itang sablang dimdam mo, itang sablang abalo mo, itang sablang aranasan mo king Diyos. At potang sanakan mo, ing sablang bagay tungkol king Diyos. Metong mo, ingakilala mo. Ing Diyos ayan, kaluguran na kang kaluguran. Kaluguran na kang kaluguran. Ating lugod na alang kondisyon. Yapin yan, ing Diyos tamo. Ing anyayaws tayo sabihan tamo, ing Diyos lugod siya. God is love. Yapin nga diskubre mo. Yang lelang ha, sabihin tamo yung Diyos tamo at luyang persona. Okay? Ha? Bilang igpa, pepakit na yung lugod niya, na inyang lelang nga nakatamo. Bilang anak, inyang inatbus nakatamo. Bilang espiritu, yang kayantabetang maglakbe king kasalukuyan, painturo king kaligtasan. Yang munye, kabiasnan kay katamo, yang munye, sikanan kay katamo, banagyo tamong pakintin dyan. Ing sablang tiro ng Jesus kay katamo. At mo yung pakintin dyan. Agyo tamong gampanan king upaya ning banal ay Espiritu. Okay, pamaniwala. So ikaw, paniwalan mo, kaluguran na ka ng Diyos. Sapat ito. Dakal kay katamo, pag maragulta pa, kaluguran na akong kaluguran ng Diyos. Maniwala ako. Bakit? Kasi ganaganatang ginawad ko, binyenangan. Ingkutan ko kanita, okay, totoo naman, alanduda, kaluguran na ka ng Diyos. Pero ako liguran miya. Liguran miya. Mag-stop tamo kitang maniwala tamong kaluguran na kataning Diyos. Nya naning relasyon tamo king Diyos kitang tungkol kanita. Alatang patugot manyawad, kaluguran ako ng Diyos. So, adwang kumaba ako sana, may pasal ko sa aking examen, kumaya po sa aking kanakong sakit, maging mawunla jay, yung kanakong business, and so on and so forth. Nya, misan nakapagbigyan ng Diyos,
ang nakakasakit big 9 days ko pa mo. May munta ko ka ring may aliwang santo, na? Pintalang ko ring may aliwang santo. Patayatay santamet sa ampoy santul, pintalana na. Bayang kumayat dugo, ining asawa ng may kasakit cancer. Kay ba't alalang milyarin, may tayarin? Ha? Makanana na akong kaluguran ng Diyos. Kinuha na yung asawa ko. Yakabot kong manintunan kay kami, yung breadwinner. Kubustaging ini, yung poring anak ako. Ang kapotang mawalait ang kasalpantayanan. Uling ang gaya ka rin. Dapat maliban kitang paniwalan mong kaluguran ka ng Diyos. Uling kaluguran ka, magtiwala ka kaya. Nung alimbawa man, nabinyay nga adwan mo, na po rin sabihan, gulutan mo nakakalukuran. Malyaring sabihan mo, nung talagang kalukuran maniwala kang talaga at magtiwala, siguro, mas kailangan ng Diyos yung asawa ko kaysa ka na ako. Yung Diyos mas balo na. God knows best. God knows best. Mas balo na ng Diyos nung nano'y mayap, nung nano'y karapat-dapat. So, ang giyampang nakapigbigyan, magtiwala ka pa mo rin, at isundo mo pa mo rin itang pamaminto mo. Kasi baloyo, yung Yesus mismo yung sinabi, nung kaluguran nyo ko nga ng Yesus, tuparan nyo la ding kakong kautusan. Yang mga di ka aldoldo, balo may memoryaming, banala kasulatan, magaling kang magsalita, manaral, and so on and so forth. Nung yakabiyasang tupad, karing kayang kautusan, alangang kabaldugan yung gagawan mo. So, ang kiyang nakapigbigyan, magtiwala ka pa mo rin. Kaluguran ako pa mo rin ng Diyos. Uling kaluguran ako, pamintuan kaya pa mo rin. Ang kiyang nang malyari, pamintuan kaya. Ang bunang sabihan, matibe ka pina kasalpantayanan. O itayong tibe ng kasalpantayanan. Kumpleto ya sangkap. Maniwala kang kaluguran ka, uling paniwalan mong kaluguran ka, pepatunayan na, karinda kalabagi aking biyeta mo, itang mo mang lelangan ka, itang mo mang kagising mo na yung abak, mabiye ka pa, atin kang pamilya, da kalabagi. Uling may kumpinsi kang kaluguran ka, niya magtiwala ka. Inako pa mo rin ang diyanang malyari. Uling kaluguran ako. Diyan pang nanupang kasakitan, kagut-gutan, pagsubok, kadanasan ko king biye, magtiwala ko pa mo rin, uling kaluguran ako ng Ginoo. At uling kaluguran ako, tuparan kulat, tuparan din kayang kautusan. Balayo po, yung pisasabihan tungkol king kasalpantayanan. Ngayon panahon na iti, pansingan nyo, ano karakal deng relihiyon? They all claim to be Christians. Ngayon yata, kaya mo Pilipinas, there are more than 2,500 sects. And they all claim to be Christians. Yet, they hate one another. They hate one another. Nyapin, maging skandaluta mo. King yato, itang Kristiyano. Uling, dakal tabalong pituglong-tuglungan, pero ating maragula kulang. Hanapin ng medyo mga kasabihan. Knowing God is not a matter of opening a book and reading it. Rather, it is a matter of opening our heart and loving. That's how we discover God. When we open our heart and loving, yapining paralan a descubrime in Diyos. Kanya pinitang kasabihan mo naman nga na, believe nga na, then you will understand. Aliwaitang, I will try to understand
in order to believe, you can never grow in faith. Kitang proseso nga ito. Because we can never understand God. Because God is above our knowledge, our capacity. Anya, believe first, then you will understand. Nya ito mo naman kasabihan nga naman. For a person who believes, no proof is necessary. For a person who does not believe, no proof is enough. Kaya taong sasalpantaya, mo nakailangan ng patuto. Kaya taong alang kasalpantayanan, alang sapat a pruweba. Baning tao ngayon, may kakasalpantayanan niya. Maniwala ka pa. And it is true. It is true. Tingnan ng paralan. Sasabihan na kay kataning apong Ginoo, forgive. Mamatawad ka. Mamatawad ka. You know, sabi natin, Jesus is the best psychologist. Patsemig tanam kang mua, keng kapara mong tao. Bigtanam kang mua, keng kapara mong tao. Kami payapa kapilan man. Kami payapa kapilan man. At kalupan ng sablang tenam, na naman itanam mo, tumubo at mamunga. Kinanong paralan, patseting kang tawong pikakasaman. May paintagon, ikit me, yung kasaman mong yan. Kumasbo ka. Ato pan meron ko yung asawa mo, alayar kong kamuang-muang, kabunakan na kamuang-kamuang kayo. Aki mo rin ang anak mo, nakabuisitan. Ala kang kapayapan. At dagdagan na pa itang sukal mo pang loob. Manisip na kang manisip marok, karingaliwang tao. Kami payapa. Ale, pero patse may matawad ka. Minibat keng puso mo. May payapa ka, pilubluban. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Then you will understand what forgiveness is. What forgiveness is. Mamye ka. Mamye ka. Mamye ka rin pakakalulo lalong-lalo na. No? Kita mo, atin tango galing patselimbawa, papasko. Ditang makwal tang kalupatam. Potantinan tala. Itang special. Kasi pota pagsustire. Potang kay kanita, retang pakakaluluro kung kamag-anak tamo, kakilalang makipamasko. Deta namong signature. Ilang ipiye mo. Kalupanitang kasebian. Itam kasebian tamo. Yung kanong aso, yung paborito ng pamangan, butul-butul. Ale, dinan mo yung karne. Kulang na mo, nung yan nakapandilatan ng aso. Siya dinan mo yung karne. Kalupan na naman. Yung meto nga pakakalolo, dinan mo yung brand yung Lacoste. Ay Diyos, kuhin na kaya kalingwan kapilan man. At itang tula na, aking itang tula na, katulang, kasayang-kasaya. Then ikang meme kayo. Tula mo dinan me, dumoblin tula mo. At itang tao nga itang dininan mong sao. Dininan mo kitang bagay, something special. Kasi patsing meto nga tao, dininan mo something special, barinang sabihan, special yake ka. Then you will become special to Him. Kasta mo yung aldoldo, mga di para kaya kay itang tao nga itang pematulan mo. At ikaw mo rin, panandaman mo itang tula. Ingmeto nga makwalta, dinan mo yung Lacoste, okay mo. Sanaya keng Lacoste. Sanaya. So okay mo. Maamukeng, yan na pa. Pero dinan mo yung meto nga pakakalolo, doble-dobling tula na. At panandaman mo itang tula na.
then you will discover the joy of giving. You will discover the joy of giving. Hanggang madiscovery itang tula ning mamye, ika maging masaya keng biya mo. Itang magsakripisyo ka para karing aliwang tao. Ha? Hanggang emo aranasan itang tula ning pamagsakripisyo para karing aliwang tao. Kapilan man ika maging tunay masaya keng biya mo. It is the joy of giving. Kaya pinintula ng Yesus. Busal na ning kayang dusat kasakitan. Balo yung anyang Yesus makabayubaya keng krus. Kitang kasakitan at naranasan na ngaita. There is an inner joy in His heart. Andyapin, yun ang sinabing, igpapatawaran mo la, irabalo yung daraptanda. Manyabalog yun na sinabi ita. At kaking katatawlian, darawon keke kayong kaladwa ko. With joy. There is joy in Christ's suffering. There is that inner joy, the joy of giving. Yapin itang tunay tula, itang tunay saya. Yapin itang tunay tula at saya, ablas na ning Diyos kay katam. Ablas na ning Diyos kay katam. Yapin potang dening kapatid tamong mga lati. Ilarin pa ka dinan tamong importansya. Ha? Munandili uwiling ilaring mangailangan. Bakit beging receptive la? Mapananggap la? Ding tawong kalulo, din tawong pisasawili ning lipunan, din tawong mababa. O ba't meging mapananggap la kang Kristo? Kasi, alala nga karapat, alalang pagmaragon. Ha? Alala nga karapat, alalang pagmaragon. Nyanyan dinatang Yesus, kasanggataya ini. Anya agad din tinggap Yesus. Agad lang makabuklat na puso kang Yesus. Din tawang mga biyasa, din tawang mayupaya. Dakal na panaligan. Bayo re panaligan ng Diyos. Itang masakit ng karanasan, itang metong kong parokyano may isa na Yeldo, pintalanda ako. At inyang adwang anak, metong lalaki, metong babae. Kiklaim da rin ng pamilya nga rin, bagumpisan niyang anak la rin ng anak da. Tiro da na, ingapong kinukarela. Ginising da na yung kasalpantayanan. Dapat tuling biyasa lang, din yung adwang anak rin. Begaral la king Manila. Mig-board la ka rin, no? Inya pa mong first year la ka rin, king Manila. At yun nga pansin, din may asawa, bala mo, may naliwalaw gali rin anak ta. Hanggang niyang may ngayari la rin. At maging professional lang, mga galing lang professional. Munang dining sinakripisyura, ing relasyon da king hapong Ginoo. Eno si Simba, eno mga di, potang agadong mga di, deng pamenda ng pengari, maamo keng ila mga di, diligtasan da, mas mawalagala rin kaluguran da, potang mumulil at magbakasyon, kesa ka rin pengari, no? Uling may biyasa na la. Lako nga pansin king biyeta mo, ing mamunatang sa sakripisyo, yung piningobligasyon tamo king hapong Ginoo. Wate kasi inimba. Ha? Kasi po, may kipagparty ko, may alasing ko po. Nyanyan Domingo yan, ako po may kasimba. Noon talagang kaluguran mo yung Ginoo, balo mo yung obligasyon mo, ka maglasing. Sabado, ka maglasing. Baka nita makasimba ka, itang Domingo, nung tutumeng kaluguran ng Ginoo. Dinisposisyon mo na sana. O di kami nakasimba. Sakto po kasi, niyang palako na kami, di tangya po yung kaluguran ko. Inagka na ako po.
At yung kaya kanong maragula panakitan. So, sinim ba? Uling maragula panakitan. Pata mong mag-review kayong mag-aral. Ha? Kasi ba, uling mag-aral kalisyon. Mag-examine kayo bukas. Yan ako pa, simba, mag-review ko. Pati kami mag-review, bayo pa. Mumunatang sa sakripisyo, yapinin para kingapong Ginoo. Potang biyasa tana. Potang agyo tana. Anyapin, sasabihan na ng Ginoo Kenny, no? Maya pa rin mangmang, di nga biyasa. Din taong mga lati. Din taong alang panaligan nung mo yung Diyos. Makapuklat la puso. Nyapin, atin tamong sasabihan na spiritual poverty. Regardless nung nano ka man kabilyan king biye mo. Makwalta ka, mayupaya ka, sikat ka, whatever. You can still be. You can still be loyal to the Lord. Emo panaligan, emo panalantakan, itang nano maning kapasidad mo. Itang pamanalig mo king Ginoo. Itang pamipailala mo kayo. Itang kapamintuan mo kayo. Iapamurin ing panalakaran mo. That is spiritual poverty. You may be very rich, but you can be poor before the Lord. Potang iapamurin ing panaligan mo. Aliwayang nano pa man. Aliwayang upaya mo, pibandyan mo, whatever. Ano yung ginapamurin? Iapamurin yung mumunang didisposisyonan. Ya yung prioridad tamo king biye. Higit king nano pa man. Then we are blessed. Mapalad tamo. King makanya na paralan. Uling metong tamo, karing may kakilala, at meging tapat king Ginoo. Meto nga bagay mo kakalingwan. Kaya tiking yato, ing sabla mawalangan. Ita kakalingwan ita. Metong muing mitagan, yapin itang lugod, king puso tamo. Lugod king Diyos, lugod king kaparatang tao, itang depatantang mayap ka rin kaparatang tao, sinakripisyo para ka rin kaparatang tao, mo bukod ing mitagan ita. Mo bukod ing mitagan ita. At ita sana, hindi nang tamong pansin. At iti, bungane, ning matibe, kasalpantayanan king Ginoo. Bungane ning kikatang pamaniwala, pamagtiwala, pamaminto king kaburyana ning Ginoo. Amen. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Ginoong Diyos. Prayers of the faithful. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king iba, ami bulalag king kaya nga nakanting sulunan ning sablang bansa, at adwan taking pakilala no kay katamo ring lihim, ay nape pakilala ka ring mga biyasa at maisip. Nga tamong manalangin, ginudinan mo keng kababan ban-aba lumi ing kekang kaburian. Ginudinan mo keng kababan, ban-aba luming kekang kaburian. Para king Santa Iglesia Katolika, mika kasimpilan niya sa at kababan na kalupa na ning karinganak. Ban akilala net a pakilala yung Diyos, king mabilog gayato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginudinan mo keng kababan, ban-aba luming kekang kaburian. Para karing pamuntok ding bansa,
Ero sa tatakpan na panimanman king Diyos, ning karelang pibandyan na tupaya. Balang makapagplano at makapagdesisyon masalese, para king ikisaplala ning karelang memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo king kababan, ban abaluming ke kang kaburian. Para ka rin kaya katang kayanakan, manatili la sa karela ing kababan, banketa at kilala rin Diyos at abalura, king pangapawin ing kabyas na natalino, alang nga panaligan, nunemo ing pakalulo ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo king kababan, ban abaluming ke kang kaburian. Para kay katangang makatipon keti, akilala ta sana, kinging bukod mong tunay degulan, itang binye na kay katamong Kristo, ing sobra natural abyening Diyos kapamilataning binyag, at dingaliwang sakramento, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo king kababan, ban abaluming ke kang kaburian. O Diyos sa ipami, pasalamatan da ka king regalo na ning kasalpantayanan, sa upan mo king maniwala, magtiwala, at mamintuking ke kang kaburian. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Karela ituruyula bandeti tu parandalang unta kayo king mapinu ayatu unta kayo at ipanaraling masanting balita unta king mapilong ayatu unta kayo at ipanaraling masanting balita unta kayo. Itayo'y lugod ko, Espiritu ning lugod ko, nalapat tutura kayo ang aking sepuning yatu kaya kayo kung ang aking kapilan pamay.
Manalangin kayo kapatid, mankanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuitin daon karenggamat mo. King ikapurat kaligay ning kayang lagyo. King kaya katam kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, lalapit milake ka, dating ayin mi, kaniting kapigakanakan, kang Apostol Santiago, alang-alang king kayang pamamilatan, makapibiyebeke sa agpang king Ebanghelyo ng Kristo at makasaop mikalat king kasalpantayanan kaya. Itayadwan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Yung ginumanatili kaya kayo, At kekan timurin, itasyoring puso yo, makatasnoking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan da ka, king sablang penandit at numan ka rin, o ginuban na naipa, mayupayang tuto, at alanganggang Diyos, king kapamilatan ng Kristo. Muling birian mong tinatag, ing banal kapulungan mo, babo ring pundasyon ding apostol, bayang manatiling peka waga ning kabanalan, kitiking yato, at ipayabot no, karing sablang tao, ding kasulatan, makawuliban wakarela, ulinita, at anggaman kapilan, kamering sablang anghel, magasan metong kaming daralit, mitmong katapatan keka, at ngamigang mikakalupo at magkanta. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli ni tayo panigapumi, itugtog may espiritu mo, antimong titi pangambon karitangayin mi, ban pabanalan nala para kay kami, maging katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sang lob dinawan ning biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pasalamatan ka. Piraso ni. At binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kuna niya iti kayungan at kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay badang minapon, kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat keka. Binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Kuna niya iti kayungan at minom kayo kaniti. Muling iting kalis ni kanakong daya, indayan ng bayo talanganggang tipan. Ame bubo para kaya kaya't para ka rin sa blang tao. Para king kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan kanako. Misteryo ni kasalpantayanan. Yang ining kaganakan mi, o mapamakalulong kigpa, yung kamatan at pangasabli ng mebye, darawan mi ake kayiting tinapining biye, at yung kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Iya kami nga sanang misulusulak yung katawan at dayan ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipahing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ing pangasubling mebye, idala mulat ding sablang mayango na biyeking pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kaming pagamwa mo mi, gaon mo kami ngan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambe ning wana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring wanay apostol, kambe ng Santiago at ding sablang banal, ami biebe kalugod-lugod ke kaking kiyakaban ding panawon, apuryan ang pon apaligayen da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampon kaya, kagam ning banalay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman kingalanganga. Ngini manalayan tayo ng kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kay katama ng Ginoo.
Ikapos mo kami kin sa blang Maroko, igpa, balagad mo pagkalabing kapayapan king panahon mi. Panikal sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parate king pamanalipaning kasalanan, at may kabis kami ngalang kasasagkulan king sa blang kaligaligan, kabang painan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke Diyos ay paming, ginaming Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babya ko kay kayo. Kamusta na babalikdan ng kay kaming kasalanan. Nung pansin namin kasalpantayanan ng bandala kapulungan mo, pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapan ng kinamantabi sa kapilan man kay kayo. At ke ka timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, malaring mayawos yung apuna ng kordero. Gino, Nay, ek karapat matampang dapat babalaos keka, dapat kinikigas mga mano, umayap na ako.
sabla at yaing tikyan na kekabaninera. Masanting abalita, yang penaranan. Saring lambat, akong maharap. Lapuaning pampang, at saring lambat, akong maharap. Kinabukas na magligora, dapot alang ikwam. Sasakanala, dapot nganing inom, lagi ko kimalalam. Yat saing lambat, kimamaning pampang, makaryaning gewara, engak ngulang lambata, kariwara. Arat ukiko kanakmu, kawanda kong manasan tao. Lapuaning pampang at saring lambat, akong maharap. Lapuaning pampang at saring lambat, akong maharap. Lakuaning pampang, yat saring lambat, akong maharap. Manalangin tamo. Maginangin ang tinggap miya, iting sakramentong pawaga at pasaring alang anggang kaligtasan. King pamagmasusimi, king kapigaganakan, kang Apostol Santiago. Magsilbiyas sanang makasahop kay kami, king kasalukuyan at king biye alanganga. Itayadwan may king kapamiratan ang Kristong Ginumi. Amen. Luklok tamo po sa guli. King lagyo na po ning parokya ng Santiago Apostol at kilagyo na nga pundong at ihabong Gian, pasalamatan tala po ring menantabe at mig-offer po kaniting misa ngeni ring kikatamong apostolado ning panalangin, ding CWL at ding Holy Face. Palakpakan tala po. Salamat po king pamanantabeyo at king kayong ganaka
Bukas po ding mantabi at mag-offer upin po ding ministry of altar servers, Maidens of Santiago Apostol, ding media ministry or ding Santiago Apostol Media Group, at ding kikatamo pong youth ministry, ding anak ng Santiago Apostol. Buritala mo naman pong pasalamatan, kikatamo pong minantabi, at ameni muna king kikatamong kapag masusyaning banalamisa, kaniti pong kadwa ng aldoning kikatamong pamagnobena, sinuyuya po king kikatamo pong parokya, nya nandin po kabangakakit ko, dakala pong lalapit kaya, makipangumusta ampong makipaggalaman uling balo tamo po, sinuyuan niya naman yung kikatamo pong komunidad ketiging parokya, iya po yung kasalukuyang kura paroko na ning San Agustin Paris, king Balen na ning Lubao, Among Emil Dison. Palakpakan tayo po, Among. Salamat po, king ganakayo at king oras ay dinakeyo po, king kikatamo pong parokya. Katataulian po pasalamatan tala, din kikatamo pong Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, at king Betis Fiesta Committee 2024, milabas balikdan muli, king pibatan, panimunan na pong Sister Matilde Gosum Imbo at kayang kapatid, Vicente Gosum, Wenceslao Gosum at Lerma Gosum Aquino at Karelang Kayabe. Palakpakan tala po. Pare-parehas tamo pong masaya, agyang yamong Gian, mig-chat ya po kanako, anyang napon, balitan ko among nga na dakala pong sisimbaking nobena. Nga na. Nya masayaya po yamong Gian, nagyam po nga tsupuking aliwang bansa, karaking karelang mission, po paraking kikatamo pong piyesta, at agyangi kami po, keti po mag-serve ketiking parokya, masaya kami po kakayabe da kayo po aldoldo, sana po kalupan na po ning sinabi ng among Emil, parti na ning kasalpantayanan, maniwala, magtiwala, at tutukiking kaburyanan ning Diyos, yapining nanumang malyari king biye, sisimba tamo, nanumaning malyari king biye, lalapit tamo kaya. Nya sana po bukas, alas 4:30 na po ninggat panapon, yung kikatamo pong pamagnobena, at alas 5:30 na pamurin po, yung kikatamo pong misa. Inya po nung pota pong muli ko po karing pibale-baleyo, akit yo po bukas, din kayo po siping bale, agkat yo la pong makipagnobena, agkat yo la pong simba. Itamo po, dakala salamat ating Diyos, yan na pong balang mablas, king kayo pong ganaka. Palakpakan tayo po, inga pong Ginoo. Gani po, abe-abe tayo pong parangalan ng kikatamong patulunan ni Santiago Apostol. Hindi naman natili kaya kayo. At kaya mo rin. Bendisyonan na kayo na may payang Ginoong Diyos, singig pa anak at banalay Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, ibayo tamo ing kasalpantayanan king Ginoo, maniwala,
magtiwala, at tutupad king kaburyaning Ginoo. Salamat king Diyos. Viva Punchago! Viva Punchago! Sandalan, ikasalpantayanan, kang Yesus.